Mucha nang conta ata ompirici atrobe for di sukas tabay conta boso outra história hopi interessante. Mane boso mes puwak ompirici ta tur na kora. Well, ompirici askibi história também dedica na deragay. Anto ompirici tabay conta boso esaki. Pero pone bom atenção mucha nang. Paso história aqui tem sules pa boso nang. Aha, pasobra ko unta pasobo tawak hindi tamanemus ta manera keto tristo anto botabaya me bobo afaseta musta keto bokemen ko enotin durf di hasio picos nos nota bully nung hindi nos nota terni un hindi pasobra ora llega e ora tanet e portata ba yudabo. Well, história é tabay over de mama galinha kuting dos yu. Kutipo e mahos. Pero tu gente tem maneira fiz de mahos. Nanta tu gente ta ko kutipo, machako. Anto buso tabay wak. Kiko tabay pasa. Kiko e puyito mahos tabay hasi. Nós tabay começar. At ang mama galinha tahak arriba sumeshi canta. Ano ba sumeta tende? Canta masya tranquil mes e eta bisa pero ela scrap arriba su calendar pero eta bisa oi pero takiko apasa dia apasa kaba e webo ng mister a crack e puito na mister a sali pa sobra kusinong nasali o aki 6 luna kuta deragay e dia di San Juan nang lono po ba'y kompeti pa canta mas bonita di egay ng ay pero mama galinha a kumisa ka manera ay mi Diyos takiko pasa dese mama galinha asinti ko di e huevo ng a kumisa manera ta crack e chiquito asali. E puita começa a brincar. Cracks. Ela crack e huevo. E puito chiquito asali mucha na. Puito gel. Masha bonita mes. Ha! Mesora mama galinha awak e di. Ai, bonita. E puito awak e mama galinha. Mesora la bisa. Mama! Jesus e mama a queda tur emocional. Eso prome huevo a crack. Pero e mama ta wak. Eta coi su pic. Eta birre e outro huevo. Pero outro huevo no que crack. Pero di con. E coque no tá bom. Pero tá kiko tá passando. Well, tem esse Pushi tá viniendo de leu e tá llega cerca de enenche de mama galinha com su pollito e com su huevo. Well, net hora com mama galinha quer abai core que pushi. Yeah! E de 2 huevos a começar crack. Mama galinha a vira macha contento mes. Ela começasse de sordo. Pushi. Quando tava taça, esse a querer que tá corre, mama galinha que corre, pique, Jesus, puxe, a corre, limpe vai, pa sobra cu, ela querer que mama galinha tá vai, pique e come. Well, mama galinha tá tur entusiasma, isso, e mama galinha tá escucha, com o huevo tá crack. Saiu puito for DJ. Well, tem esse. Eu huevo a começar a dry muito não. Eu huevo a começar a dry. É dry. Ela começa a correr turrão mama galinha atrás de eu huevo. Eu huevo também dá de piedra. Não mama galinha a será o ovo e suada. E huevo a daldem e piedra, casca de huevo aspar e pollito a que da ventana meio assim aqui, turzonza.
Ai, é pollito. Alanta, wak, mama. Sua cabeça da maneira sonza. Passou, ela dá sua cabeça, den é piedra. Ela wak é mama, e di, mama. Itawak, estreia só. E mama a começar. Passou e mama de rolomio. A você a nascer com roupa energia. Vou atrair rond mescos maneira que o motor de avião botim. Caramba! Pero den esse e mama awak. Ela wak e eu. Tawa pollito brain. E tawa maneira flaco pia bira assim aqui. Pero você na mesa não, mama tá queda mama. Assim tá mama galinha não awori. Mama galinha tá contento com os dois eu. É cuyen de tipo, ela chama Coco. Anto é com a pluma bira brain flaco pia trocique em pouca na bom. Ela chama Io Pio. Pero sempre Io Pio tá cutin mais, pero mais durf de hasi turcos. Ante tá chiquita, sin aqui, estava ne pia vira. Ora que canem pouca na bom. Pero Io Pio tá guapo antolo que cuta Coco. Coco tá gai bonita. Gai com tipo. Gente tava gusta conversar com o Coco. Pero manena wak Io Pio não bisa. Ui, pero tá de com gai da maneira. Da maneira estranha, da maneira maoso, pluma da birra, da brain. Não tava discrimine muito na ima, ne boso na mesa. Sei não tá bom toch? No discrimina, no bully. Well, dia não a passa. Jesus e gai não a crescer vira grande. Well, pero uma galinha também será, você acorda, nós também tem competência de canto de gai. E seita tomou lugar arriba 24 de junho, que é dia de Teragai. Nós está celebra o dia de São Juan, nascimento de São Juan. Então, o dia é Jesus tem competência de canto. E gai que canta mais bonita, ai, dentro de gai não tá gana prêmio tremendo. Ai, pero mucha não. Tem que doce, pone atenção. Você sabe Kiko, passou arriba e dia não e gente não tá gusta pique gai rond. Então não tá baike gai pa não hasi não baile de São Juan. Então você não sabe que sei que me miu não. Nanta dera e gai den buraco e nanta com palo bailador wow tapata baila e eta dere gai pa wang mate e eta tal e com palo te ora nanta matame gai nan e besei me boso tene que do cuida boso curpa pa sobra boso po wordon garra e usapa e baile di dera gai hai pero e gai nan bosta querer com nanto guari Io Pio da Coco yo que tá trem. E lo que tá Coco yendi tipo. Coco yo tá trem. Well, mucha nan asina e dia nan abai tá passando e gai nan tur a comisa trem nan canto. Ha! Bota tende. Coco yoko aqui. Coco yoko allá. Tur caminda. Gai nan Tabata trem pa sobra com nantinco vai competir pa competência de deragai. Well, mucha não. Scrap arriba calendar. Por fim, dia 24 de junho, aí chega. Pero, mamma galinha tava tincos de lava. Dor com Coco, tá, é só curpa mais grande. Ela dona Coco hemshi blow bonita. E dico Coco, vai na roi para mim. Bota vai coi água para mama galinha por lava boso paianan e assim, para boso po vai competir com paianan limpe e necessita role limpe. Ha! Coco, e de tipo, não? Coco também. Ela vai que ela vai. Coco vai.
Pero a tarda, Coco não bem back. Mama galinha akong sa bira nervyo, edita mas kung ora ku Coco abay. Iyo pio, hasi mami galinha favor. Baywak unda boru mang Coco akeda. Well, iyo pio abay takana sinaki masya tranquil. Eta flight, ante takana manen di banda, dos embukana bota. Then say, Io pio aí na erroi. Io pio a Coco! E la grita, però enta tendenza di Coco. Dice, oi, però ata e hemchi ku Coco abai kune, anto e hemchi da benta e bom. Però, oi, mi tawag tambe, pluma nang di Coco benta e bom, mane Coco e la bringa of na bringa kune, anto su pluma nang akeda benta e bom. Pero ta Kiko pora pasa ku Coco. Coco, da bota! Assina io pio a grita. Den e sei, io pio attende. Coco a grita, auxilio! Posso aiutarmi? Daga mai come? Mi giostata dushiku. Io pio a spanta. Io pio besora a corre by wakta Kiko por a pasa. Pasobra Kiko surumang. Abay ko surumang e say no por. Well, io pio abay poco mucha nang. Ela bay sige mucha nang. Ela wak Coco hinka ding haula. No! Natabay ko mirumang panang hunga ko nedeng ederagay. Inang tabay mate, natabay dale ko palo. No, mitingko hasi algo. Mitingko hasi algo. Mitingko yun na mirumang. Nang no tabay mate. Coco asiging. Ela sigi kana bay trasti mucha nang. Eta tende mucha nang tabisa. Kunang tabay usa io pio. Mirando. Kuetong gay kuyen di grande sinaki. Eta nebong pa usa paderagay. Well, io pio asigi bay nang tras. Io pio adisidi ku eta bay. Eta bay wak. Una nang tabay hiba. Coco. Well, nangayega. Tenda Sport Boys. Ora ko io pio ayega la wak. Holo tatati hopi hende kaba. E mucha nang ayega nang akoy Coco. Hinke den un haula. Jesus. Io pio aspanta mucha nang. Paso tabating un hala di gay. Mas ko 50 gay tur será den haula. Coco di ay no. Nang tabay mata ture gay na ay awes ay no porno. Miting ko asi algo pa boso. Miting ko yun da boso. Coco a pensa. Kiko milo po. Aha. Mucha nang. Ora ko ting fiesta di deragay. Kiko nanta gusta hasi. Wake kolo di mi paia. Kiko lo eting. Kiko e kolo di paia ta representa. Pensa. Candela, no? Deragay ta candela. I hopi huba. Io pio awak. Nanta bating un cerro di palo que con benta sushi. Panambay kima ora di fiesta. Aha. Pling. Un luz ascende. Io pio di ora con accende e candela huma tasali na montón. E ora huma sali. Si huma meste bay den cara di hende. Mucha nang Kiko etahasi ko bowowo. Bowowo ta pika toch. Haha. E Kiko mo tahasi si bohala hopi huma rosea. Bota tosa no. Bono tawa ta pika. Well, io pio di e sem mi tabay hasi. Mi tabay pidi ture galinha ng panambing para banda di Sport Boys ng bati kunang hala anto e ora ay butayabo ku tore huma tabay ting Sport Boys anto asina ay e biento tapone ku e huma tadrenta den ng wowo inatabay tosa e ora ay mi tabay skapa tur e gaina forti den ng haula. Well, io accore tu di banda. E la core. E la core vai bisa nang. E la grita tur galinha. E la grita tur
pato, tur gans, tur parha ku iyo piyo porahaya. Boso bing, mestedi boso ayudo. Boso bing. Ora ku ture para nang abing ture galinha nang ku ture outro gai nang ku no abai ture gans ku hala grande wara ture besne. Iyo piyo nang ako'y tur e gai nang yong bay ko nang tabay usa nang awit ding e fiesta di San Juan tabay dala matan nang nos tingkus ka pa nang nos otende. Nos tabay hasi isaki, nos tabay para arriba e tranche, arriba cura, arriba dak, arriba unda kuta, di banda di sport boys. Ora mi duna boso senyal, boso tabati, boso hala, asina aki, y boso tapiene lugar ku viento, di tal manera ku nyuture huma, tabay ding sport boys, y eta pone que hena no tabay wat, y asina nang tabay gaya wowo tapika itosa, na no tabay ripara kung nos tabay skapa tur e gay ng nambay ng cashback. Well, holo iyo piyo ahaya masya hopi bestia mes pa kompanya. Increíble. Hasta un push abin pahala babati hala. Mucha nang basta kere kung push mo bati hala. No toch, pero push aquí quiera ayuda y pese toch el abin ayuda nang. Well, nang para manera ko iyo pibis nang na para riba tranche, na para arriba kadushi, na para riba dak di sport boys, na para riba ekura di sport boys. Henanawak na biso oy, pero di kontin tanto bestia asina para turkaminda. Pero lo que na notaba ta sa dako e besa na aki abin pa si algo to. Well, iyo piyo alaga ng tour para neci asina aki e io pio aduna e senyal. Eta kunang boso kumsa bati boso hala. Na kusa bati ng hala i viento duro a kumisa sale fuori ng hala. Tur e doshin treshin di pajarito ng tur galinha, gai, gans, pato, tur tawaya ng hala. Viento di hurkan ng atra. Ture huma adrenta ding sport boys mucha nang Jesus kue hena no pora wakmas nang no saki mas pahasi hena nang adrenta den paniko nang ako sa grito nang aspanta io pio kuno awak nada akana kay ding ture instrumenta de banda hena nang akere kuta bringamento tabating nang agrita kore sali for di ding sport boys Jesus unta kosno nang agrita bay afo io pio mesora akore ela bay llega ne haula nang kusupik ela habri e haula nang i ela scapatur e 50 pico gay nang io pio ta kunabo sukore bay mo sukas Bay sa kinang, paso sino nang tagaraboso, nang takoy boso, iboso takoyawa. Pero dor di ture huma, ture gritamento, tur hende akore bay fe sport boys, so na kere kuta sport boys apenga na kandela. Jesus esesita bata un deragay mucha nang, kung nunca mas nang lolubida, pasobra ku etabata horrible lo que nang a experiencia. Asina ay tur ebesia nang akore bay mundi back nang abay topa otro na nang kas. Ora ku iyo piyo ayega. Koko akonta mama kiko iyo piyo asi. Jesus mama tawa siya feliz. Mama tatabi sa iyo piyo botawak pese mama sempre estimabo. Paso mama sita batasya ku abo si. Ta unggay, unta pa sobra ko bota flaco, unta pa sobra ko bo pia no ta bonita, unta pa so ko bo no tin forza, pero mami tabata sa ko bo tunggay yendi energia y ko bo hasi algo masha grande mes. Well mucha nang hende nang a celebrarlo, que kutabata hende nang akore by kas, pero gay nang si a celebrar nang deragay manera debe ser. Aha. Anto nang akanta cantica di San Juan manera debe ser mucha nang a celebra Jesus nang akanta delegay
gay nang si a celebra deragay manera deve ser nang akanta kokoyoko na smack mucho nang anto bosun saki kapasa gay nang galinha nang ture bese nang demonia che da sina contento con io pio su kurashi quella aiuta tur bese nang scapa te kunang atraha plaza den mondi pone stand build di io pio anto nang ayame plaza kurashi pa sobra de sei tabata lo que con io pio a demostrar io pio a demostrar que não me está gordo, não me está grande, não me está em força, não me está em cabeça, não me está sabi. Anto bota ajuda, mas ora que botin tur e qualidade não físico na iko na tabisa. Anto mucha nang boso nang hay un les di história aqui, não? Que mendi nunca boso tinko ni bully mucha, ni bully gente grande, ni tenta no menospreciar gente e ni trata na malo, passou com um físico não tá na bo agrado, passou a com e o pio a logra escapatur e gainan, anto sempre tentava tá hari. Mucha não. Pirici tá contento que ela contamos uma história, anto uma história com bom les moral que você pocinha bom fiji. Corda, no? Você mestetin hopi kurashi pa você estudia, bom? Hopi kurashi pa ayuda mami ku papi. Hopi kurashi pa hasi costan de bom mucha. Pirici tawa você nan den outra história. Ayo mucha nan. Nós tabai deregay pa wamate. Deregay pa wamate. Deregay.